ndiko livhuwa hu khou tevhela mafhungo kha Belren News one vha tshi khou avhalelwa nga Robo wa Tshikovhele. Ri thoma mafhungo ashu ngo lavhelesa ḽine ḽa ri vhasedzulusi vho ṱalusa lushaka luswa lune lwa vha lwa algae. Vha ri lushaka ulu lu no pfi Streptophyllum arcticum lu ḓisa tshedza kha vhubvele ha zwimela. Tsedzuluso yo gandiswa kha Journal ya Environmental Microbiology. Kha tsedzuluso ya anḓadzwaho kha Journal ya Oryx, vhasedzulusi vha ri vho bvisela khagala tshiimo tsha vhutshinyi ha zwipuka zwa ḓaka kha ḽa Lebanon nga u tou ṱola zwinepe zwo anḓadzwaho kha tshumelo dza vhudavhidzani ha nnyi na nnyi. Vho sengulusa zwinepe zwi paḓaho tshigidi na maḓana a malo zwo poswaho kha Facebook na Instagram nga vhathu vhane vha ḓidzhenisa kha zwiito zwa u vhulaha zwipuka zwa ḓaka lu siho mulayoni. Tsedzuluso iyo yo shumisa data ya vhukati ha ṅwaha wa 2011 na ṅwaha wa 2013. A khou guma ngorali mafhungo kha Belren News matsina arali vha tshi nyaga u ri tevhelela vha ri wana kha Spotify kha Belren News, TikTok @Belren News, ngeno kha Twitter vha tshi ri wana kha @Belren News, YouTube ndi @Belren News, ngeno kha email vha tshi nga ri wana kha news@belrenbrands.co.za kana u tou ri fonela kha nomboro ya 083 861 2263. U bva kha nṋe maṅwe mafhungo ndi vha vhuyela nao tshifhingani tshiḓaho. Ndaa.